Adam u Eva kellhom relazzjoni tajba ma' Alla, ma' xulxin u mal-ħolqien. Darba minnhom is-serp resaq lejn Eva. Veru li Alla qalilkom ma tistgħux tiklu mis-siġar kollha tal-ġnien? Le, mill-frott tas-siġar kollu tal-ġnien nistgħu nieklu. Barra minn dik tan-nofs. Inkella immutu. Le, żgur li ma tmutux, imma Alla jaf li meta tiklu minnu l-frott issiru bħala l-lat li jafu it-tajjeb u l-ħażin. Il-frott tas-siġar ħajjara. Eva ħadet mill-frott u kielet u offrit lil Adam u kiel. Infetħu għajnejhom u ndunaw li kienu qarwenin u libsu l-weraq tat-tin. Kif semgħu lil Alla, beżgħu u nħbew qalb is-siġar tal-ġnien.